Jadi dan komitmen putus. Bener lah di pete ulang. Balian lah. Kita memasuki proses syarat maaf suluk, pemirsa. Bapak Valen yang setel. Oke, mantap. Oke, baik. Benar telah dipeseluk teh om, bayam teh balian. Oke, baik. Jadi maaf peseluk ini atau maaf foto ulang. Di tongkonan Wilembong karya penanian. susi mo to na pana sa mi to matuanta ambil na tondok na sorong mula kukura-kura tongkon. Jadi Mutole pa kumua mewakili rilante mewakili ingkot man itu anakku suluku ikon na tae ko na lanto tinongku sanga na sa kami to Oke, baik. na sa kami to mewakili untuk dipasul. Jadi nila susi mo to na nasorong mo tondo ko lako gora-gora tongkon. Ya, paling tuh anak kante cucu kantengnya almarhumah. Biasa mengikuti Pak. Iya, dari tandai le. Iya, tak mirip santai mi ya. Oh. Dulu kamu cewek nanti no. Dindu kamu? Mana 5 deh? Ya. Tuh Anak kanne pitu. corona. Apa narki ada ini narki pitu. Berkini tu jari ngambil-ngambil teh paling. Ali ko patungan ni sini kila yang kuwi ni janda. Ali ko percaya kila kuwi ni janda. Tak boleh. Kita di paling kolas kamu tu. Bima aku liam tu nalah. Kita memasuki rangkaian kegiatan ma potoi ulang atau ma pesuluk. Kita keluarga lako toronindo ate to baine anak kena siampo siulu kende ko mereka banua yo doko yo banua tergantung kamu bating ko mereka do yo pako biasa bating ya ko kitiro ke na poko ito lan toraya biasa bating do yo kende ko mereka to baine yo anak le tobarra siya ampo siya keluarga. Hindi kami itu biasa bating malam ko mereke. Mirundunan ni kung hindi mati kinalolalam niya. Indo siya nene. Indo siya nenek. Oke, baik, kita lanjut. Aus, silakan.
Tuir tu dah. Tuir tu dah tebong soalan dah peskan tapi. Pada itu loh. Yo susi main tu tomang laba tu tomang kambi. Pada itu itu pangkambi itu kan. Ya. Iyo, lusi manina lola ke soalan. Itu nanti. Baru sama mana yang tambaru. Satu murna tambaru tu mas Joseph Kumai. Ya. Oh tambaru. Mak kami itu loh. Yo, Omna Bapak Jaya. Omna Waya. Oh iya pelisang tambaru. Mau ditaruh rumah tambaru nala. Yo, dulu lah. Benar lah ide tali-tali banuk lah tu nandang te songkok peladaran. Lau sumbuan dan dibunuh na kamu angga kayu kalan do nanti tunduk lambak paungan nanti pangalion. Uni soma salia lang bintin makam buno nasane daw masalia lang ono bilau sumbungan ranan di puno na angga taruh bulan na lolosukan daurena te daw raraan te daw nenek te daw sindok tu nalambi mo sumpu suka na la umbo benden me ende kinalulalan na angga mali budan na anak-anak kumbong tadi sile to barak na pulo kendi na mintu taruh bulan na apala kukuha salama si tamu mali tamade lo ba abadi po tandung kalau naran di pasitintiran te kalua lananay bendan te kalando na sangka lananay tunan na te layu lamba na piananda di sara di gente suma purandanan suma rimbone bone apa tangala bangaran sangka tangala pondok panikuan tangala binte toge be tangala laka to kayu ya pakabilan na bayu sile na nenek na po nenek dodo sangkala makna isungan na to na po tau bunga di tinti ada anak nenek na po nenek sangka to di po tau bunga do may tongko na layo na nenek na po nenek isungan to na po tau bunga na lambi boleh dan lalu nanti gula kasih dulu karena si turu kadang kami mau bulan tas saat yang mabalaran nampak yang maran tian duyu kamu angga tu marah butal maka lima tu maka punan no inde donalan bi mamaran mata tu nanti dinaran bamba golong ondo bi angga pak balembang badak bulan na tolong mantanan talang ada di gua ada alam delilik na padang di karle tarik di koran dan na tondo di posinan rano lagu gua tabe ku borong petik babulan siman lumbang kubenan gara kayu nangka roko suling kararakna sungan pakalan doang sangka si kambi ada anak nenek di nenek sangka tak ibu tahu banuan napa tagari yang tempon tunggonan napa bararukan to di potau bunga tontong ditumpu matairan lagi bendan niada nenek gitu nangis sangka to dolo lentenan panikuan lan lilina kadang di karya saburan na nenek to barengnya kadang di nanggalang di gente padang tuanan karobi na nalili misa babana misa ada anak buana sango ukuran sang kederan
Toni bagi panua di toke toni tage tagiran ni tongkonan diang ini. To di otondo na lepong pindan rare alongina di gente datu baine. Daenan natunan nangi pongobata. Di gente to tumeken no kelan padang dinanggala luangina atau tunan nang pembalabaran lan padang tuan nan karopi na ton na ditula kado kebuntun na bone ton na dilang ada ton don manete na senda na bonga. Maka lima taberu ko suleng kalarana. Angkat kono patuko na titondo ko bose tang biluakan na telipo mangka ditarigi. Roduan tinting matoto na titondo salabi manda na telipo. Sanda kalua angga tumangka dipilih lang sa aluang ina atau pura ditonong buah mata sa kalamela nakasal lebarindi langan unno ko itang kinalamba unni sungi kurapakan adai nanay torro parerong unni sungo to paumanan di gente barana si tuang kantun lamba si tonda pamaru angga tololong minda gamaran ngalaku kasal lebarin anna tontong marampa de tondo kasali papan te dayanan bapak kepala lembang si solamento aparatna ketua BBL si sola itu tomeng karangana tak ego pasalian narinding ku paliko nama nangabanua ondong ambi kiden nipu tu dia may pira-pira pak panalembang. Maka lima tabi ku borong petimba bulan si manlumbang kubayanan karakayunang karuko suling kararana. Tu si kambi alu melolangi tu si tarana kasangka lusun di Batara. Di gente tu tang mekata tang mekaboyo usia tinggi luntara makarangin ada tunda suruga. Dawa tete tu ko apa na lipusan da kalua. Tuang pastoro si sola de Anastasi. Tuang pandita. Oke baik. Saburon majelis gereja, Dong ajong. alim ulama, siamentu peto ya lo kontak gigu pasalan narindi. Dong harka jong. Dong. Pagapan na tabi erugo suling kararami kamuang kabarana ma gulipin dan rarama dodo bambalu. Angga bulan tasakana ba banalimbang nani tangkarawan na pintu 2,000 sanda kalua. Saburan turuan siambe, turuan sindo tunggasangan na. Lalang nate padang tuwa balo indelili na padang dikari ondong pila timba na padang dinanggala pakapan na kedin ni bu tu dia may pira-pira ba lembang la timba na padang di isong tondo di pomarilin na talo lan lili na pitung pena niyan rintin na may katabi ruko suling karara na taro bulan na te dawonin dawo rara andi porara te dawo sindo tu nalambi musum pusuka na di gente dobo siungi na tololo basarongan na di patur ruto mama pada ote tikutambin naman ang abanua kumuha kamu nenek kamu rara kamu sindo tangala tiram baradu katua mi tangala lipa parayam mi jangan komi kitundan to mama reke kiru yang to matindo belan na sombo buntun na mali angkatan te kamuro makalima tangkian suru na temay anak kami tanpa kaya ngabung sumikondo sarapang ondong bisile to bara mi polo kaindi mi anggatar ko bulan mi di palimbo tamate lupa aba di salisangka diong teh tandung kalonaran di pasitintiran kalo lanane bendan teh kalando nasangka kumua tanggal bangaran sangka tanggal pundok panikuan tanggal binte toke pe tanggal laka to kayu baka belan na bayu sile na monene na punene dodo sanggala makna yesungan to na potao bunga tonto lana siosoi rada na situran-turanan ni tonto siloluan kalando na sangka si tendeng layu lambak na penan la bisara kumuha la di pamasyang sambo roko pombong bulan na telu ba la di potandong kalonaran di pasitintiran te kalua
ambi tema atau temuan lo na de kulla di bemarasan kumuya te sara la di rurunan bulo tema allo to demo di sanga ma ambasulo yo anin manga memang gitu kita lili ina pitung penanyan na gua suliam jaga kan ko ni na pengutitin na bayan na kita lili ina pitung penanyan tak pala aku bilang tiro itu di sana ma pasulo ya batrian na ruko meranti na padang bantu tira-tira tondo ko si turu sirekan banyak na din di sana ma apa to ulang ya ya tu kurangin na siya bisa na ya kenalan nada ante dinai ma inventaris matunan na ya mo dinai usile tuara untan nada sikki tu untun na mali tanen teka boro tu mangka dialan rebongan didi di omak balaran namba la mi pobuntun na mali la kote rara ni porara ante daw sindo tu nalambi mo sumpu sukaana kumua lana mandak lana pepali sunna pala inde mali budam mega momintu anak-anak kompong dami jadi yang mau dini untiro sule itu kumua yang tumangkan lan jalan rebongan didi di omah balaran nampak susi siamo tu di popenting ayo namang kamu napokana sule ambe tanina teman-teman tadi menanggala siane jorel kumua dengko mimani itu malo bantu madiong pena bilang nama kambang bate mebuntun nama li dia to mangalante dong temak pangkung karambau ya tu tak apa na sen pata rampo to demo apa lah di pangandon pengasia to jadi tak ragoma di pasel yang narinding jadi yang nak kita lan simpang gereja Toraja yang memendar di perdebatan sepergumulan tu disanga ma apa tu ulang dalam nanya te nenek te dawasin lo antara anak alukasaranyan agama Katolik iya jadi ya tu pemahaman soal nasang lani pasitinti pangasya pangando ba tu pasambayang kumua ya tema apa sulu ko ba tu ma apa tu ulang pandana kumua la tapu pangando langan puang atau tumam para rata dalam la pira-pira parlona la kote tu la ini lo empatengke tu patiran sangkaan nanti daw tolam di suka kemudian nompa na mandak na dia pasakena puangan na tangati sesu kalungkuna tangati lende kanukunda na dia pasakena puang jadi yang jalannya lukasaran yang di pasambayangan mbak tu di pangandon te untuk namali kemudian nopak namanda temai kenalan batang di kalian dalam na kita kalantoyan ni bena temai iangan jadi usang ambai susi tu padu porong na di balimbong te untuk namali kami te kaborong salai malina ba antu makamban ni maniku kamaling ni kamu mintu lihatangku langi dawang pula sampuro sarumana teme ule dian lah umpa sunu ni lolo kana lembau bu iten daunan na belan na ndi aku tamiti rori kamai mangura pada dingku mabola pabentar guangku tanyan ampun nakada kapenan na disara belan na tangkulampi pa tempon dio to na ada di tanantal nga di menene di ponene tangku dete pa agak di perompo na disara to di putau bunga demai to dolo di polentenan panikuan jadi wa aga kulampungane itu tangkulampi na tantu ya tu parangingkus ya tu natirona matangku ya
Kure sumanga bakoran na ante daw mamaran mata na di pangalai kumanen pasi laweran ni kupasuli lako toronan de lante tondok na ila na din tulo na parampo toron di puande na andelan kaparintan siambe bisa nelet bang waktu di so Angka mo. Iya, tak bete lah mak dok ngomong kalian toh jengka mak padi renjak kali itu jadi ya tu lebih dan mamali penang kutu lambu asal buka lebih dan jadi yang malam ini khususi mata minta maaf tak aku sengaja upami selamat matang Allah laku kamu solanasang salamat kamu aku laku kamu angkat sama dokter lante dinang kamu susan sia selamat Natal makalima anakku kuah sundun nak mekatabe laku tingayo hamalabi imi masalana sia mesiman nai mairingan na laku kamu mintu angkat sama dokter lante dinang kamu susan ya telo kupokada Ulendi ite may katoron na tondok bila nasusi mo to pisang lako tondok lako si poriada lako kabiasan ya te talambi ite ya tukisan na lante tondok di karre solo tondok di limbong bila na ya te tondok karre na tondok limbong di pori misa ada pak tu bisa misa kabiasan susin na mate tu tatingayon ina kumua demo tu nakua maapisulok desia tu nakua di sipa sitoy ulang yung pelanna ya tu kisan na yan na di kuma pa sitoy ulang di papayam siya di pamanas sa kumua ulen bi ite may anak na nadiyan bongosu na kianakan ba atu sila tu barraana di gente to marabutalang ba atu kasangamonian kasangabenian dingin papayan ni kumua situru bilang alam ni kasaranyan khususi moto tu budaya dingin papayan ni kumua ko inde motu malik kaboro oki laku kamu to mendolo dadi mo ya tu ma pesulu ko memang yang napasusi temai itu kulambi na yan na din kinadin nilan liu di patuo di pilihara biasa mate na di patama masuluk susito to pisan yan na ta di pilihara yan linarampo to di patama suluk yari di sana mga pisuluk to ya ti dilambi na te tudolonat kutukitiro dalam keadaan tak apa nabi la susite tu dadi dalam na ya to nadolona sedang kalalan masusakit nolai ya matonna tolong simisa di komi ma apa sita yuna apa tu apa tai kaleke patun nalan kumua di papaya molante tarampak kamasusan teme mai buah malita ya ya temei terong biasa na ko tau arupa terong di kopodo na manda parang na lesi na katene na malunari ade pa batonan na kuma matumba lenin mani ya to ada tato di kuah konobo araka pakotama mo bilang misa ato susi patun na to di ko mga patay kaleke ba to mo patay ulang kita indemen apa kotente tu dari la kita to temo bilang na tiada mendukung tak apa nabela dari susi jome itu susi na tiada bilang na tiadaan maksudnya kumua melo mo temilalan bisa menolong to rapa apa inan na temay anak nadian bongso na tianakan sila ito barraana raputalang napayan susi tetu buwa mali tapi itu patun na di ko yang pokade te kuma
mak patai kaleke batu mak patai sito ulang. Susi moto biasa bilang yati jomai jarang adu ko patu duko baru-baru tongkon. Kue menepirang tonto tu jarang musara tanganai baru-baru ketongkon malelian. Tapi na indek karre tempon jome tu bulambi na bukan nak tahu waktu dento moton tadi ko kambaro-baro ini te kaborok na mana kami ba atu silu ni dalam napayam mo men payam mo lantai terampok susito tu kebiasaan jadi ate tabe lako keluarga waktu lako gor-gor tongkon itu sangan nate ma kasih kayulang waktu tekalete waktu na di papayan nanti kamasusan kumua isya mo dika ate mamasena pun na kipatu utumi kotumba-tumbay kalau bisa abu umok mo mamali na mo raputan lang lakote todolodadi mo ya ya duka te apa susi te ta pe na bisa nga kumo mentok mo te alo ko matete kamasusan di ko apa ya te pengkarangan pa diolay apa ko di pabaw te kebiasaan duka mangasya ada duka mangasya tapi yang nasi tete na kamasusan tak apa tu di kuah menggaronto mo sabaya pinan kuah menggaronto teke matundang ki tanggala 20 nanan di kuah masaring ki buda patun na batonan na tuliliannya to bisa di kuah semangat tu pengkarangan pada masa dingin karang itu na disabu mateteara di kuah masaring ki artinya ditampak ki moto tumintu pengkarangan ya, yaitu kamasusan si teruna budak pengkarangan tapi saburan mungkarang itu pengkarangan lading itu ramadok ko masalah nasa dia ngai moto pada moto tu saburan ditutup mi bahasa ada anak mo masaring ki ayan na di ko masaring taon na di ko masaring ki ke ento di ko marupate mo di pate ya moto tu kebiasaan tangan tondokar ya jadi masyang imani batu yo dente me keluarga la kodem pala susito la tapahang susito kumua tak panamento te kamasusanta ya si taru na to na dendi men innang lai batu nomor ngotang na lambi lo minggu na di ko ma lo toroiki na denomi di ko sarana kamasusan belan na allo si pangapanga batu susi moto kadolokan na teme raputal lang tata matondo ko na den tumamali na jong penanna yan na den siya ma lotoroy na den na poko teme kelorgata o data tiramban bila na dikuha mga lotoroy ki batu no ko jong te pada pa gugupanduan allo madatun na ya jadi usanga susi to tabe ako kamo sola nasang lawin na siyambe aku siya silo ukulan teni ng kamasusan iya tu patun na tiada ta patu te ma tete jo ki adiko ma pete kaleke manena dari susite belan na keadaan moto sia da kadara pa na pa rapuan masyang mani nobong ito na den lelenta kadara pa atesia keadaan tundukungi melo molalan na urungi susito tu dadi masyang pare ito belan na kuwa sambe ko ne jorendi na aku mo eden ko mi mani mallo masyangnya to bisa me ya tolong keden pitu nako laki patolong adu kamu kami tu mamali iki ya jadi bisa masyang ya yan na disiak keluarga to bisa duka mangasiak ya maalambuk bisa mangasiak ya atau niru-iru lasu bisa mangasiak ya atau ndere kebombongan ya kebiasaan to mendekar itu sola limbong tabe kusanga deni mani tang malesona o susi moto situro kabesan lan tetondo ko dia tulan pokale ite karena ande taparenge ripa mabela patondo ko na tak patolong na yate sia ande ta sumumba tang nadela mo bunga alalan tang toro maleso pala kote rapu kuma mindan na tu disabu bumalalan ikomi kona disiakan te dikoto porara rarana po buku-buku na teme
Rara to parengnya itu sumomba sia aku tadi sabu na itu ibu ambe nanti kamasusan saburan panitia kita panitia yang untuk ku para kumali te kesempatan pokari te sangka tati ngayo ba tu ada tati ngayo nanti merasa nololobin ka kuponi ya tutang Maresona ko bisa pergi si timbang mati kemudian susito yan na Malaysia siya mo nakukua inatokina ko misalnya sangat tu memperangi temelelian jadi ate kesempatan selenjak may te kamasusan ko kuri semangat ko pasuli la ko koro-koro tongkot. Oke. Bang Michelle Tumekke. Taruh kami kini. Oh, misal di susun dulu. Ya kuko atawe lako kita masalah nasang. Ya tena pokada de kunele majo tongan. Susina tu masalah di kuah di Patama Sunduk. Ah, natulio mo. Sebenarnya ya tutang na aki keluarga mamali kalau Patama Sunduk temi patuan. Cuma masalahnya ya te banu ajo kita ada orang tahu masalah kosala kidu karena kitu tu babangan na ya jangan sama persuluk ina tapo ko ubang cuma masanga itu berbeda-beda maapa to ulang di pesun tama ina misa di patunna ya bahasan dari ajo menanggala kumua di pesulu bahasa ini narerong na kayo ka di kompo kadai maapatoy ulang ya jadi anak tangailan tidak ada bedanya sekedar bahasa saja yang membedakan usaha sampai susi itu jadi atur sampai nele pangina koina dalam hal bahasa tak kipokaden dia temai kumua di sanga ma pesulu jadi bisa-bisa ku mangadukan ya tapi ya tu pelaksanaan susi bangasya susi jonangga susi ndete mai ya di pogau lu kamu iya di pogau mojo limbong di pogau mojo tondok kare cuma bahasa nari sangat nari itu beda jadi ku sampai ya motor asal tapi ngerti ya ku semangat tang jona kematian ya. Oke, baik. Ya, kuri semangat tamak kuri semangat kita mamaran mata. Ku panulusya ku pun di kukua kamu mintu dia tangku lantai tondoko langi dawang kula sampo sarung natene ulelian. Nah malih samoto napokada ambil teman-teman tak Lembang nah tole teman-teman tak Pongojaya jadi yang menapokada kakangku pun bini nak gumua tak tu bahasa saat ini guma pasuluk ya jadi tantu tak anu tu bekutana tu sangat narite yang nak kita ndemai mak batai ulang ya biasa tu kan pokok isolat aja nanggalan aku mendarangan terong ya jadi jelas dulu jom teman-teman tanya Lembang ini aku mayanteni turiu pasomba itu malita kamu mintu anak-anak radian ono bisile atau barakna na di Palimbong te Roma mulu-alu te karambau masong bisa tanda tasingin aku mua lami potang kiana suruh
la mi pakinaluan ni te daw nenek te daw rara te daw sindo batonan na sonda na pantaran akan na pangaluluan na te nenek te indo te daw rara siyosok lako kamu mintu mati tanda tikun na. Artinya niat dan ketulusan dari anak dan cucu rumpun keluarga, tanda syukur yang telah diberikan Tuhan kepada segenap anak dan cucu seluruh rumpun keluarga besar. Jadi malik mite paling mau tema Allah to temo na la dipatoyan kaleke na ba tu la dipatoyan ulang na kemudian nomba inde deno ma bulu aluk inde karambau ma songgo bisara kumua tenong tangku tandai tanda bu utumo tangku tandai dolo kumba tinaranmu apa Indonesia ku perangi ku pegarente tialing dio menene mangalai sangka to dolo di potau bunga kumua pada didariang ko nenek na torotolino pada di kombong ko tumentau mata lamai tandasan si kore-kore nenek na po mula tao di sanga dato lauko nenek mo tero mahulwalo ko di sanga menturino nenek naman ko di sanga menturini nenek na talang di sanga lairge nenek na rio di sanga mengkalaga nenek nangin di sanga pong piri-piri nenek na sugigante polo bamban magambam pa temay pada di diadian nenek na torotolino pada di kombo to mentau mata lamay sawan si baro lamay tandasan si kore-kore naria pasakyan na po na salaran rapa katutumang pararata kumua melan na tempon di nenek mo turan torolomo kebendan ni ano na mamaran mata diong kabotoan kula kito na nangisang kaala kalambunan allo ondong pi kaya nariatan non pi balama asu natarana ka balama kula teme tubo siyo nga ina tololo pasarungan na daw banuan nenek na daw tongkonan torolona na gumomonting ko situro tumamba batakan di siolanan na anak-anak kombong na di bungusuna kondo sarapang ondong pisili ito barak na pulo hindi na diyong mabalaran nampak diyong maarantian tuyo muli lanolalan ni teterong makbulwalo ko lagu to makbalaterong muli lang kapak tahunan ni lagu to makapangkong karambao ondong di pilihan mi magalang na tiro di tonoran mi magalusun na karambao tirong melo tanda na tirong sampa abalisun na dilandolan ni tamatang nga napasa dilang kapak tahunan ni tamatamuan di pabintin tanah saririn na kumuha la di pasitinti ala nenek di ponele sangka to dolo di potau bunga namanda di rurunan bulu temai ada mangka na bempurian talibang la di menenek mangan na isangka turun lentiran panipuan kamu sindo kamu nenek kamu rara tur-tur do mama pada ote tigu tamin na manang abanua limbo mo inde buntun na mali inde tane te kamoro inde terong di pobunga tonggon nalandolalan ni hangga taro bulan nalako bakba na lembang alang kapak tahunan nila kolelian nuran di gente laparan de matoto na tiran dan sangka la tula kamandana te pananda bisara kemudian nomba na ni tete malang orisan rinding inala di poada kenalambi tandalu na kenadete kula kasinulukan na di pasilau eran dan dalam sangka situru ada lantelili na padang dikarle limbo mi balian dan di yang te balian naria kadarapa mi kamu
anak kampona undang bisile to barana tabi lako kamu karayangin nanti tondo ko ampulim mga tedayanan lanigyan te pandirapasan kinalambi at tunna la susi siya mo kato Ada ya, mau susi siapa? nako sembe ko sa bungari nako tayo pa Ada ya? Iya. Oh, pudu ya deh. iyo nako mo jemay sembe ko sa bungari nako pudo ya tu tandirapasan iyo Ada ya? Jadi mau menekuk. Kalau dulu. jadi mana tu pudo untuk la karinte mantu tandirapasan kamu me ko sa bungayaya yo si bagana ko minte may Yo, ko la sucia te sama anteon nala aku la sambol na karena kamu nenek aku siampe aku lantai tondo kaya siamo to ku suruh sudah lagu kali ini kumua la susi siamo kanto apalangan kana balo kumua puluh iya yo dan di udah semangat datangku kamu nenek gua ambek lantai tondo Yung kalau susi pangasian ako to kinalan di kibendan ni tanan pasak na tero makbuluan ako tamuan na karambaw masong ko bisara. Jadi ya men tu pudo la di sampai mawa kinalan biatur na. Jadi Papa Jaya kamu solo nasang tiambe ko nenekku masih pak kadami lo kamu teme nenek tambe lanti tondo ko ya. Jadi kibendan ni tananan pasak na tino makbuluan ko. Sama di ko men tananan pasak ki susi misara teme. Ya. Jadi pas itu kayak tulang. Yang te balian te lana pupuntun na mali mga siya anak kampona sila ito karaan te dawa sindo te dawa rara tu nalambi mo sumpusuka na kumuha din no pa na tonto maluangan ting kaki de maluangan buhan kana siya kaukuran tamanda si tuntun tu aradan si tande parayan te kula lata patula ko ondo pi diong te lupa apa lah di potandung kalonaran kenalan biatun nah jadi den lupa kamu nenek kamu indo kamu rara di porara lamanda kami lama ngaluluan lagu te kinal lolalami ondong bi teme buntun namani dan te kamoro magalima teme tangkian suruh na salura salubuko yo jadi yang te pudo lani gente la dipotang di rampasan la di patoyan ulanga di patoyan kalege
Rege dedi kutamben nama nang abanua kamu nenek kamu rara di porara kamu sindo tu marasan pa nari abal lama gula kumua manda ala mitoi kalege na lami salungkun rendenan na kumaden naumpa te allo la tapatula ko te kula lataran delulangan na masakye daw te kulit na padang na marudindin daw te lipumang kanitari masakye lanaria pasakye na po ngalo na saladan ra pakara pakatutumam parara anta na lambi dan dalu na rete kula kasilulukan na ke di basilaw eran ni dan danal na sangka ondo ambike di pasitono pelalan ni temay pananda bisara kumua la tontong ko la lendo utama de lupa apa di pamasangka la di pupuntun na mali la di potan ente kamoro namanda de nawasindo lompo de palisun na ipala kumaden nopa na tangati todo tialo la tapatula ko na tangati sesu kalungkung na tekulla la tapatu lataran de lulangan ang malu na rio na de ba namanda padang ana desa jadi talatiran bantua mi kamu nenek kamu rara kamu sindo inde muhuntun namali anak kami kombo nali sola sile to barami ono bimintu taruh bulan ni jadi nalami tandalu na tege benda di tanah pasar na tirong makbulu alugo la di jente mo tandi rapasan ya jadi amola di salin panginuti langi tege mapa sa tirong itang di pasidin di pangando kumuha bilang na ikutirong makbulu alu karampaw maksongo bisara pada umpo batu-batun na pada umpo bulu-bulun na napalimbong temay taruh bulan na lolosukan daw rin na sila ito barak na makambang buntun naman manimpatan iti kaboro inde pantara na nabinto enta sa kapangluluan na siya si malilinto na turyang nagawang tigembong digente sa liho tigembong daw langi ipendioran na kaung kumarara daw lisun na matara pangaramyan na bagi misal na lipungan bulan tagi-tagiran na pandan matarikallo na limbong inde edong saleko toning bulan do na sangka lolosukan toning bulan na kalando na sangka pandanan matuto na lay bulan ba na pinanda bisara ondong bi inde bonga ladi gente sulumarangan na te lumabang dia borong na te tandung kalonaran kinalambi tandalu na kinadite kula kasinulukan na kumua tangala iborong-borongan ni tangala di tandung-tandungan ni kumua den noba yang de salego bunga lotong bogo ondong pipudo te di palimbong tamat dia lupa apa lamanda lamitoy kali dia na lamitoy rendenan na lami salungkul lampa-lampana kamu nenek gipo nenek kamu rara gipo rara kamu sindo turu-turu to mamma pada waktu tiku tamben na malangabanwa ondong pikirin ni buntut na mali rara magamban tu dio patoma balatero toma pangkung karambau matasan nala de may tumangkambi ladian lodo kalangan puang di matua regeto tumamparara ta kumode no pak mintu na to la tontong lami pasake na lambi boleh tanda luna na bendang tanan pasak na tiro makbulu ala kutamuan na karambau maasonggo bisara la magaluntuk la lendo tamate lupa abadi salisangka tamate lupa abadi pamasau di pamarike lana na bendang te kalanduna sangka lai ulamba na pinanda bisara jadi ditanda tasiki te buntun na mali tangala di borong-borongan ni tangala di tandung-tandungan ni tak amor aku lasa aku misa salego yang te bonga mantep biran-biran yang te lotong bogo todi
di pasikan bina sa pangano di onte malo to temo di onte kulla di te marasan danggo apa to kian ambi tanan pasana tero ma bulu lu kuna di pasundun no sampa na ba tu singgi na te me tero ma bulu lu jadi tak apa na di singgi te tu terong susi siapa orang kato yang te kumase kala nene si turu paisangku jadi yang ke kulambi na makamam di mani tang kulambi na mani pa tangku karetun na morong obelan na tang dilambi pa tempon dia ta diutok na teme ada tang di dete pa ka di parumpok na bisa atau di pota bunga belan na mindar ki itulah silambi teme nenek tu dolonta la kutula pangandolangan puang di matua te dawa tutuman para rata kumua makamban ku kamalingi manimpaan tangkulambi na den loba na puang tutuman para rata lompa sunun ni lolo na lampo bu ipendol nana na tontong pasakya na lamin tirolo mga nenek mata lumile la komintu to maraputal lang makalima to makapunan nao tu nalambi inde mamaran mata na dete inde tinaran bambakolong lagu sang ala susi moto kuri sumanga bayi tang mau bu siya tang maleso apa kamu dia tangguh tuh na pasunun ni lolo na ono pito tumang para sumanga yo jadi manda komi nenek kamu rara kamu sindo onda onte ikutan ben nama nang abano mga lolo lago te mintu malikulan na kami kumpong dari ono pisile to barani kuri sumanga bokoran na te daw mamarun mata. Yo me pengkilala itu kamu nenekku ambil itu palu siya ambil ko indo ko anak sunti kale emesilu ko ampona ondong pimintu tamarapu gumayan na bendan tanan pasa kinalam biatu nama pasa terong ki ya itu ladi sampoi mawa ya ladi gente andirapasan oleh sumanga lagu pasule lagu kamu ambil nenek ambil lantai tondok. Tampil tuntong si para pak masulo nasang si tak tenang kameri kusorong ilago di pombe nara makamban lamai tangan apa rapuan lam parampo sangamu kudong buku kada kaborok kada malik lago kita masulo nasang ku sorong lago semne ku sia ne jurin di nengapi yo ke kurus semangat sangat dia nanti adik kematian dia tu di sorong lako kami mungkin di parapuan keluar lain karre isong boking karre pitu penanya pitu apa karre limbong nanggala siya pira pa tondok tu kita parapuan keluar labuan nak kadamali lagu kita solanason lante sara lante tutotemo apa kuko tabi lagu kamu solanason laku pekondi pekatabe kukuma tabe laku kamu tu patabu tu lomei batu pila-pila ala na pasanan tengko lamai ada nanti tondok coba perintah silamai kombongan lamai ambil seindo nanti tondok kumatabi laku kamu solanasan siya siman laku kita mintu ang gamairi tu mayuren lante at tutotemo kumanin buang sa buku kada ko sumangat laku kita solanasan bunga na laku po kada susite laku kamu tumatuang ko toran
ada lantai tondok, Tora Nabe, Tora Nindo, Tora Parenta, kumua yate sara umbat wada ata kita lante nalili kare penanya nalili limbong yang mana tangkaran to kutole pa ada tu na pondok ko nene to dolota tempon jo may sala ko di situran-turanan di yang mana tangkaran to iyalan solanasang kamu tomatuangku Tora Nabe, Tora Nindo na tetondok ondong pila ko pito ada dan nina tu si ido ko tainan ko masalah pa sedikit kumapan ada Persia tapi makna sama aku pokade nina atau kumua bapak suluk yang sebenarnya ya tu sangat tomatuan ta nenek pani pak tu pak kita panitia aku pokade susi pak nenek pani pak tu pak kita panitia pak tu ambil lantai tondok pak tu wain na kaparengesan sebenarnya ya tu mantu bisa kan ya tu mak pesulukku inanya ya tu kumua di Patama suluk Vanuatu dan itu mati yang bisa mak pesuluk tu di Patama tu tedong na anak tomate tu lagi mendari kinalolalang na mote tomate suci to ya suci duka pangia to lako nanggala pa tahu tak pogo itu temo suci ko masya to tu ka mapesul sehingga bahasan tu soal mapatoy kaleke sama apa ki biasa ki kuala kompokade mapasul padahal ya masya to mapatoy kaleke sama batu mapatoy ulang jadi tak ada masalah lah to nyambung ya Pak Ketua nyambung jadi tidak ada masalah malahan saya salut kita yang benar supaya penjelasan Pak Ketua Panitia Batu ambil nanti tolong ya tu di kota pokok tak apa dari pokok di pokok ya tolong duka itu Pak Ketua tu Pak ambil nanti tolong di pokok ya tejumai tapi sesuai dengan kondisi keadaan di pokok ya tu apa tu kali kita tejumai tak apira tu goro tongkon ya bang apa tu betul terlalu tondok tundandungan ni iya di pokok ya ya nalatang di pokok ya tapi kok situ tu temo motor perkembangan dino dari puti goro-goro tongkon ya jadi kurang sumanga laku kita solanasang kasih pahangan mapahang atas solanasang tijuna sara tu tangkaran tu temo te malalan ada mote tu mak patoy kaleke laku kuah laku kamu solanasang laku turun nambe lantai tondo kutu petoy ada turun nambe turun nindo lantai tondo ko tuma parenta isola panapina turun nambe turun nindo lantai tondo isola lamay ala na kubongan siya ko kita minto solanasang keluarga kurang sumanga ala ko kita solanasang tama ajuren lana tutotemo umpugo ito yon na bisa sara mapato kaleke iya to nina tolon nala gambara ato tanyada iyo karena agam mira tutemo to nama adin di kuat talos ituru-turu lon nala iyo tanyada ato miko mani ada jadi tantu na pangaduka yambe indeme ito ya kenanu belo-belo na rito jadi tangkaran lo ito te gambara batu tatau tarampo matoy kaleke jadi kung sumaga lako kita solanasang utole pa kami saranta kamajurenta din solanasang pondong pila ko kamu ambe pa batang ami luar biasa tatiro te pengkarangan sudah 89 atau sudah 90% maadin di ko 90% te pengkarangan bilan na pa dekorasi pati sa pira-pira batuagan tak pada 100%.
Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan pengkarangan menjadi 100%. Jadi kuda semangat ka malungan na batang ta sola pabatangan ta sola nasang ulan dui te may patangarami kamu turun nambe tornanindo tuma parenta lamay kape kalukan ulan dui limami sola nasang ulan dui tay watum mi sola nasang kamisaran sola nasang tamadin mengkarang nadadi te pengkarang sa lakoto susi mo tito tayo mo na si Taruna te sarap pengkarangan malakan payapala mabusangki kami parapuan ako namin lagi solat asang arapunasang kite kumua ya te sara kisorong pon no lako kamu solanasang na kamong panatay si Taruna siya kamu lamposilan ilan na kisorong pon no lako kamu siya mempalakan solanasang kumua tabang apa bisa dadi kita anak kamu solanasang tak apa bisa kipugaw di keluarga kita anak kamu jadi yang betul kisolong laku kamu kumua kami te tontong kanime kambe meka nenek laku kamu solanasang meka indo lante sara tangkaran si Taruna ondong pinadesya te tapulong puton na mengkarang sebagai panitia, sebagai ambe sa indo lante tondo ko, ako din ko miman ito tayo milang panitia, tontong ko ito sebagai ambe sa indo lante tondo ko, law ng karan ito sara. Lako kamu, yan ito parang po sa buko kada, budak kekurangan, tubuh ito lamay ang lalaki sa lanasang, tang silere ko mimiki kambaruan, narandan petamami, tanga narandan nila tolek sa toleran pangan sa pangan pagkikuha dami ba ni madyong batang ya mo palambi kito siya ya mo nani kakurangan kimuda kato ki virtual ala ko kamu kumwa pagari kan ni solanasang kure sumaga salamat ako kita solanasang pong pasakaki umpataru ite sara pengkarangan te atu-atu latapak aku kemudian semangat. Oke, baik.